Unimo lumba nsem ba unim nipa na frɛ me se ye ba misika. Na asɛm na da hɔ no enya mbrante efo adwuma. Ɛna nya hensɛm o. Ɛyɛ police station asɛm. Because nipa na ya sie de sa akokɔ. Abusanfo ye mamu nyina akwaba Nyansapo TV so because Nyansapo na waje me so se sane ne badwemma kwan so ene so ye die hia ye bedi enkomo ne yese na efata na edika kire ya dwen wadaroma comment section wo ye wo dia ya na wache wadwen ama no aye kama san like program yi share mo bibia enya bi enhwe nemmom subscribe to channel no send be ya bibia no e the video for to bibia wo so benya kwanya no na wo hwe ama no aye kama ye da wase midin ene oba ya esuama ye boa matena se ye bedi nkomo ene da yi so hwe mensa behu so me ne eye comfort black power ene atena se a ye bedi nkomo ene da nti me mana na kwaba ne de nkomo ni nyina no ahyehye so ene amana ye kamana na nyaba mo kwaba ejo so bia boko ejo da uruma ahoden wo if you so you fine bia boko yeah you fine nice na de onyini nkosoro da bia young boy na mrante e kwa onamu okorafo kwa onamu otewusa me ye bof we ye bof eno ano no a nipa de nya so behwe wo ye eno ano no nyema bibiri wo ho a wo ya emwa woni padua ensanom bibiri abonten adidie na wonam ha na dwobre enam mono na wa we me kura menim na mono we o wi ya na wacha wato na ko na konfu bi mpusu a wa ye esi nanim no nasa befa odintide kwa asama do ye hwe didi mu ye na emwa ye ni nyaado me di nyaado akra mpenim na me adon penado sa na o de open den mu na ene ka me de nyaado ba ye nkwan mu de ada se me de a bowl from carrot enso kama amodin su wo no de ana fertilizer keke no de man ba nyaado a nyawdi nyaado si ho a yam si wo be na first ko to nyaado akora bo se mo ahihim na abo bi anhim cabbage me se salad ne ayimenyu bi o ya boni nyina nuru ni nyina nuru nko ha asemo nuru nko na kontomre keke kora ika yi ti se o pese wa wo ya dia wo ya wo garden kakra wa watete wa dia ya ne no kora nyaado anu mpo no se ye wa na wo ya garden do bi ani so a etinimi kidney kidney problem ba ho a wo we ya be survive na manche hono na nwan we no ene so be de so kidney nice one okay na ya okube hono no kura ye koto agu no kura ya ene so wo de ya nipadua ne ya nti me de menyina che tenye ka ne be kumia na dua bi de be bu kumia o da bi yesi accident na do so tenye ka bia ne be kum wada roma ya clear corners na yeni komo e de bia tena se ne edi eye wa wunya be mapanyin de lumba enye ne be bi kro yedi ne ho komo bia wo so mo ye be chende acha asem ye tontwa yo ye be chende acha asem ye tontwa yo 1 year kra na 1 year na ebe yi se fisha na be ba na kaltumu ajo still na ehuru emfa o ehuru sa eno be duru ase na we di ne dia be wo mo be duru na we di ne dia be wo ehuru sa ye nya tena se ye ni bi won komo on se ye maame Akosua Serwaa court aw call ye se nka court moa na onyini se ono nko an na ye yere no a ankoye amaye maame eno no ya na mo kan bro for point of collection point of correction on ka se ono nko an na ye yere o se emra ni kunu no ti ase no court on hwe se o divorce ana o ni divorce mo me da se waka wa sem ha anya aware sem ne de ko ho matiase jo na chemi mu ye yi de on se esan ba se be san kwa appeal e wa sem ni go de court de kan ye no na ejutu menye ye te be san kwa appeal wan se te appeal ni ho nsensem ye be te se afa ye ma me the letter of administration bi akọ se wo se ono na de lumba japade nyina no se woni ho yi de eno ono na onhwe so te se akosi se ye be kan real wo ho se real ni ho ye be kan bibia letter of administration ye tase e di ho nkombo eni aye kasa ya snate bibi foforo se eye maame Akosua sorry maame odobroni enso letter of administration ye koye onso de ne de e kwa akoto so na court anjantu emfa ya te se court anjantu emfa o se ne sen na itumi nua ba ne fo ka kire ne se
letter of admission. Administration. Unqualified. Nana didn't unqualified. Obani 18 years here. Unqualified. Unqualified. Okay. Ne man is so be 18 years. Unqualified. When said the be two more for say assemba. You know, yen hwɛ de bɛboa. Enye bibia na diskai. Correct. Enye bibia na de ntroye. Na de bia na bebre na say mam Akosua say why bete ade no won kasa. Nso hye mfa nipa. Unim say sa letter of administration na mo kan. Wo tumi na de koto ho a. Obi antimi betwa mu. Obi antimi twam. David. Na mo wo de ba beto so. Na so ba kyerɛ de ntia. Oso pese wo dwan ne sa de no. Nti mera na ono no hu se ontimi nye no no pese ko try na ko de junction eto so ena omo dragi Kevin ene Denise e be shame na de bia na meka se enipa beberia na omadwen mu ha me fa ne se ajapade asi me enemi wunna na me yere tiase a me ba ni control me ajapade so Ubani control. Oh, my Japanese. It's all yere. It's a bit weird. And your bush opinion. David. And your mammy. And your papa so. Papa. So I say. Name mum said, Mammy, no, Mimi Wuja Obano, no Bano take place, a shame Qualana. And Qualano, Mammy Sukuwa, and then Qualawo to me where Japanese. Yes, mammy, papa in anywhere. Therefore, crabbing to me. Japanese. But me be man me na me ba say or get to me na free me yire nsem dia hwe Japanese so na wo akwala no ho maame so tiase so na Ghana na nkasa ro ho ade ba ko ya na de bia me di lawyers ni bi ho ya wo ne se woni mi sa ade we ya wo koyi emfa obecha cha lock enye tra lock wo se eye fufuo na mo pese man dani tuntum nti ono no se lawyer you can lawyer I te say ade a wontimi face na wo obi pa so onko face ma e ko a wontimi onko na wo obi pa so onko koma aha enti me ya na meti se yesi obi abo obi pa ma na akokun obi ya che no ya na menti ase e wo se ni kwan se o che no because e bia ono so no etuo mu lawyer ya bo ne pa so onko kun obi so ya bo obi pa so onko di asem ko court ma no obi ajeli obi anyeli agrada 15 years. The lawyers gina mu 8 months to try. 8 months. Into a basa lawyers na money na my from so my papa. My papa so my dear man into my papa. My papa my dear man. Ba o mo so o mo di agrada kotu mu no so di ne ho yawo. Mo di yawo no kore pa. Se won so aboa me yi agrada. 50 akwa gan so bi akwa mo bi. Na mo de omo adutuo ko bokro no na so mo kokun obi ni se e no mo register wa bam. Eno ni beti di atwe o maba form se. Oh, register their store na who sign. Se won register se aban ma otumi grata se obi bo pa otumi kokun obi a ese ohun so ene ohun so asama okay na aban ma otumi grata enti wo lawyer you nim se ade ya mo no odoburu yin ye no emfa so wo de emfa ne se ajapade no ya chebu miensa yemfa ne se busua de ba ko ena ne yere a wo ye ne ho ade so de ba ko ena ne ma so de ba ko a se basa na maami Akosua se wa anya ne ba ne Kevin and Denise mo enti se basa na enye tu wan omunya tu na ha ba kwa ba enti wo no ba no nko na benya bi ena oba no benya bi che be che ne mpanyim yes be che mpanyim na da ba nkora so aha so enti mesere se odoblo ni nema bi wo ha mo benya ne yodu se me to me na me ye odoblo ni nua be ma ka me stop no nema bibre ho se yembu se be ma na kro be pe na japade no owai owan oko enti wo no wo be di akosi da be papa itiase entimi ma se odoburu ni wansi fia ma wo be si fia ma wo de wo so ye ma wo no be ya ma wo na nkese ni wu achi no onko ha wo hu wo ne ma bebere ho esinya onko odoburu ni na to esi bebere wo Ghana ha e wo kuratiri mu ho kuratiri mu asese se one be ma wo na won ware wo na be ma na ku na wo yere e kuratiri mu unni bi usugu tirim bo kura na busuan ni mu afa ko chia enti bo ko na be ma bi ewu na wo ba bi da yi na se yanche e bi kuro ne nyim
na wawu to ka kire hwan ana se bi kura ne rent aso nti ne boy na ekoyi ono no bia wo ba miensa kura obi anim wo de nkura no beba se ne mma enso ye nche japade ma nkura ne bi because obi anim ene ye frɛ ne kura tirim so obi kunu no ko obi kunu na se be ma ne ntimi fa won kyerɛ na yere nyem pata nware won ka ho de a ho nyinya so be so sa ne ma no so enti mesere wo dobro ni se ewiase mirikatu bebre no ana efa ba bi nkosi aga wo do nim se wo tublika so na gina ba bi a wo gina ese nkolan mu na abo awura wo bibia ni wa wontim ma se Denise ennim Kevin ennim for ne papa japade ho onim bibia enema kura bia akora no nim no ma me akosa se wa kora bia no wo nim enti no enema bi wo ho a enu tra me ka kire mo se sa nsuo na ma sha se mo ton da lumba nsuo se lumba anya wela hwan na se technique place ne yire a wo ye ne ho ade ne mo so twere krata bi to no se bia we de me ne me yire ya ja wale ne bom ye che japade we nyame dia se mo ko fa lete ba se ma me akosu ase we ja wale a mo ko bi lumba frank so e ko yi lete e de ba ye enyam bi o mu ja wale no lete bi ebiem ne kan so mo che japade na onum nyansa kan hu se wagimi o kwa san be bisaye mpo se 1 year nyandu ye ban se ne ko bi ne trank so bisaye ama DJ ke mu nyina be kan well se lumba ye well wo ho achi hu se bia e ko ya high court wa well bia na ho well ni ho nti well na ho dia ene na ye nse ne ma nti be se ne ma na kusi da ben be se ne ma na kusi da ben se lumba wo ka ne woni dim na wo ton ka na nipa ne kwa ko ye change phone na ship a wo se ye frɛ lumba so wuti hwan ne di lumba dia wo se ye frɛ no wontimi ncha anye busu apanyini wontimi ni lumba dia nti e ba sa na da bi ka we ye nton ye nti monche no oba ye change phone na ship a monche no ye chini wi hwan ne ton ye nipa so mesi ne ton ye na engwase beba na ba so ti wonema berebi wo ho a wo ye na wan to ne ma yi a enipa na nya ewu awie de ebo odidi ma won fa de amodi afa ma fa to koto de ni bire so de won so a obu na pre nti sa administration of letter ya wo de ko yi wo de ko ya ya bo de ato agu wo so ma be ka kire wo se un qualify wo ban nuru 18 years tunka ho enti won ka ho na be ka kire wo se manso bebre ba won ma me akosu ase wa etwe no fa ne se wo nua panyini pa ne chaw sister mfumzo na aba fa bibi a cheme una o masusua nka tuntwa una o masusua be ka chota una o masusua o enti se no se lumba kura ye wo insurance bi wa buruchira enkova ye friend say Kevin o enkova Denise enkova na yere enkova ne manketwa ene be kova wo mu enti ade na woni maame ni nyina nka mu nka munya ho no so de passport sanete nka aban ne mumu fancy no insurance na mfa nhwe wo mba because abrochire wo 18 years ya wo ye wadwuma enti adan na munya sa abotre no e say wo si lumba ye citizen ewo German ho e na ne ba bi oba wo no bia ye citizen ma me akosu ase wa so na ti German ho enti wono ne bebu san say enkwala wo ye wukunuma na no dia dance ai mi kunuma enti so se nkwala ne mi kunuma ye nkoye die ne e dia sembeba die ne so do mo ye de ombe e dia sembeba enti no sa nyama nyama wanyina mo mpese besi no monka mo homo se de ka mo ye 1 week no monya bibia pepepe enti e ba ne se na mo hunu se ye na obi nkwanta na adane ne nkwanta na anane a obende ise we ya gbatu agu wa dwene ma ye bebre fe na kofa plan foforo na kofa ko tin ne na na lawyer fo beboa enti ne ye ntonton japade ne nse ne ma na wo ton no se me hu se letter of administration kwa mo de call ye no ya bo wo de atu agu na beton japade ma memeto da bi nto e tira ko makoto kro no de makoto kro no de enti mento nti e be sere se ye nya abotre nya abotre nti sa o mo a ya na me ba obi anu wa ne yere ja wale ya gi fie ya ma ne ba wo david na ba de wosi musan david otumi nya ndu nti Kevin de bia me kasa akola no onim nyansa na momu no nso hie mfa nipa so ese japade ne kura na se so de ne dia akoto se ne maame kokoto mo ana nka no momu na nhwe so na eche wo ho a etire wo ho a ehye kotodweche kotodweche o maame no papa wudi a na ase bia ye ma nhwe so o maame nwu ye dabi na ho akra na wo
o maame enti wonu nyansa se o maame ana David enti wo beda no ahwe so ne mo ne maame ne betim de ahye ne se eze papa wu ye no wonu se me ye oba hwe na toto ne ma na nyese wo na abekọ court se wo se court ye ma wo hwe so o maame ne betim je ne tumi mo de tumi ka apone kakra ma wo se jena fa ya ade kakra ma me aha o mfa ma wa enti so person hwe so de a onkoku ni maame onkoku ni maame ni maame ni wo de a o wote na anye no ahwe so se Kevin person hwe so de a onye fast no onkoku ni maame ozo ntimi nku maame David untimi nye nese na se din na mre no no enti no de nkura na ye ne de ne kwan so ano on person mche so mo support on maame enti no o to na o say on tane maame na David enkrata asem na se ye ka o tra ne best se obe na okọ lumba ina wa manager e wo ho and the tin number e black lumba tin number ye hu obi na de so ye green nse no free nti ne so wuye na mabo ahyem e be show green so nti ya japade ho nti no mo yesa ne ma we dia o munya botre na wiase emfa nko ba bia no Matias na ofutu a de ama e wa asemi hu na ye mede so obotre no a e na busua ne nya ne ehwe de hokọ akwakusim gu so am trende na ye de no wie no na me ba e wo my father ye lumba ne manager aha I said they we the nya manager bio nti we kan manager aha na o say ye no hyase no 1 week ni nyina na odi mutintim ma yakosi say e beba ye ne so ho nsem sore ye o ka say wayi watwe ne ho afiri abushafo na ka so mu hia no na o so ahoro ne nsa afiri ho nti on ka ho bio ye say ne nim say lumba asam de o ma fa dan ka ho bio on fa ho bio o tin be bia wo dwen ne ho anche de boti kwene made so so the letter wasiu no so ogu ne hu fi asema won ka ho ade na kwene me ka nsem e de fa no nsem a wo ka so nyanya no kore nti na wo de kokko to wo si kwene ma ni nyina so ye hu de kosi ye yi kan se di hu kombo afa ye ka sai ko fo bi nso aba abo nti ombo ka se we bi na no say o ma fa da ma misika o ma enya nkrofo bi o eye Peter Paradise jo na wo bodini ya ma me na me nto aso firi wo o ma misika se mi kama no ntum o ma misika me se me nka we ne se obi wo hore ne se firi asem ho de e ba ne se ne nei ya santi din bi o so hye ase twetwes kama we asenti ne tim o so musen munya ba me dase uni ma bo odwan abo odwan aha so na no ka nkyene obekunu kura wonwe ya wonko onwe nkyene na wonko nkyene ne de pa ntu fi se selfish interest bi ni ba bia sane ma we bere nasi se Roman father fi se oyelumba lawyer oyelumba manager ena opese obo lumba abusua dia ma me akosu abrempom aba no ne baba ema no onimunyum to pa ena we kokoyi so Faustina Fosuba kokoyi on friend say Mela ono so ahase kura ono so to ne yes mahunu videos bi nti aden ne omwa nkwala no na ompaje omo na se lumba ye ni papa ma no dia on support nkwala no mo nkoso ni di lumba ho na tsere mo begina lumba na mu no omo nya djuma pa no sa ne ba ne sen na lawyer mpo ye ne ma ye ntiase na manager lawyer de nka ugina ho malumba nka ugina ho malumba abusuya nti nka ye nkogina ba ko achi ene lumba abusuya ne nkotwema nso enso lawyer se ne lumba abusuya atwema nso se na ohwe asem no kura na de wo hu se self interest ewo mu ye se abusuya panyin fufuro yi ba ya o se ontimi fa na abusuya nko court ene o mu pom nkogina court ono de obabu abusuya no nti mo ntwe mo hu mfiri nsem no mu omo se da na ho na etua waka se mo beton lumba japade de etua na nyam bia wo no na se wabobra ena wawuo ne se yenton wa japade mfantua lawyer ka nka wadwene be kire wo se ti abusuya ne be ma kwa se yenton japade mfantua wo ka se so si ye nyai dia na se agreement bi ko ba bi se ye boa malumba japade be kam nsa mo be ma ye bia 30% na 40% ne makodu ba bi na se ye nyai dia ye nyai o ye kwa o se ye gide o se ye asani akọ enti se no lawyer ne mumu ne abusuafo ne betwe manso se lumba de ne kana sa ya semsebe lumba no ka ana nipa ne kura we obi lawyer no owu a lawyer na sem ni ho bi because lawyer na we ye so ye we like kwada high court
the high court na the lawyer be ba be kenkan enye wo we obi lawyer no owu ani na dua adwuma wo nemo bibi ne tabuhye na nti bibia se ometima be frɛ wo ababusa se oh bia will be a PA lawyer wo na na ne enua ne nam wo hwɛ ne nkomodi a wo na atwerɛtwerɛ no nyina nkomodi te sɛ na watima kyerɛ sɛ wo ye ni sɛ wo de wakwa ko gina se no kura no o gina wo doblo ni campo ana o madraga busha panyin to park abehim enti se na se o gina oba na chi ene abusha na twema nso na o ye oba na lawyer na o ye bema lawyer na ye bema no so na bema na bushafo ne hwan ene na yire nana ya ka abusha de a abusha ne babi a bema no abusha ne mo ma yire ne be ka abusha ne ho abushafo hwan na se obo ma me akusha se wedding bone asase mpo na to park mpo di adanse ni ehun di firi so bete bayira ho mamu a afi bayira ntima ma akase udin short term na ne ma asesa ise hotel mko ye nyina na asase a APP enkomo amudi ye nyina na asase a APP so adenti na Peter Paradise na o Ghana ha no ye nche no so twatro so wa evidence on kra de senka ye simple senka we di enka we nya enkwaje ne passport nkwaje na ibia ya be ndo wa ha so ndi sanse mu ya abai na se kwima sika ya mo kan se ya mpase court no wo ho ampa nya proof na pie ye woni me bebre bi wo ho a mesere Roman father eni me bebre ena waye wotutu na mo bebre e wo Ghana ha wo be kai se mere bi na ye se obi su Yesu apie ni kokofu Yesu apie ni kokofu ajo Sata me se na Roman father no ye adwuma wo se o take FM Blaze out station Mercury Radio Mercury no ye adwuma no me ye adwuma ho nti adwuma de waya che adwuma che ha oni media adwuma TV station adwuma ne ne mum ya na enwanwa se so obi manage obi a so obo ne ho ka na wo hwe Roman father o manage Lumba Lumba mu ne bo na ho ka enwanwa ho okay so ti ase se Roman father manager Lumba manager ni Roman father enwanwa Lumba shabla bo ase na Roman father kula no tete on say me ka say obi a interview bia obi ya no ka say enyo the call say papa ba bia Lumba o ya ati bi so mo music kantin be say manager o dawi ho wo ne friend say brand say na on ho jo this na say wadwuma no to wasem to say me no wonante me fa say ba me no wonante na manager o ya me manager na me kire say ye sikasem a say Roman father ni sikasin Lumba dabi eye odom ena wo fa wo say for manager keke enti manager no kra na arrangement na wo be ye keke enya sikasem na akobo Lumba ho ka enti ye nhwe say Lumba ya le ye ni nua ma ase na omoto nduro e ma me bi kra so no so to nduro bi fira bro chire de ba di Roman father to aduro be ya o me kan so to aduro bi nka manager na senka wona senka hwe obo so ho ka na mo ye adwuma sika ba bia mate afiri ya le da ho ne bibia they say the Roman father etimi bo Lumba e ne Lumba manager ne nyum nyina no na ye hu bibia ne ya le da ho mo fa ho kai bibia aye kai kura no o sa fa ye bibia no adan na emum no real no ne chefa nim na defamation of character na okope hu sika pewa ye woni me bebre bi wo ho a ye besere se obi fa oba ye nane ya chinchire no correct ewi ase obi a waye opapa da ye nka na chi asembone obi a wada na se da wo ye de kan ma no obedi enti nana musi nipa na wuo die mu se ho se ye ne a ye si egu Lumba ani mu ase nyina no enyam bia ye be kire bo ana dabida ehe fa na ye so ye beko sa sama ado bi wo ho ampa se de mo kana wo beko no no wo ho o esinya man ho bakoto no so enti ye be sere asem na aba no ni yie ni ye nyina ye pe ne ye pe ne no kure ade na se ye fa nkontompo se ye no kure ne afa no kure se ye kontompo ye ntra se ma ye ne ma nane dane sa so enti ne ba bi wo wona nyina ye tra se ne ye sua de wo ho a enti wo ka no kure ne ka na edin wo ba wo ka wo ye free na se mi se na esi konso a se no kore die bia so ni bebi we ne meji ska we ene twa ska ma we ene obi abanya me twa ska o ya ji sika ya nyade e bo anu se ye de koma ni person masi o ya ji sika e bo anu se de koma ni person masi na se ankran ni ya o so nko betimi o metimi tu Lumba funi apo anya de tan se bo ni din kan asemi on se si aye ka se ye se diska bi ma no na uni mi se me won de bia me ka me se me Nyankopon obo me
ene nananom me di o machi mani nya mani mrebredi o unim lumba nsem ba unim nipa na frɛ me se ye ba misika na nkofo frɛ so mo misika sika na de ye wo de ye den ene me bisa obi kura ti frɛ me se om pɛ se om gi sika ma me na me de bɔ ma me Akosua se wa ho ban na me se na mba de ma bɔ no ho ban ono wa ban bɔ dada o bi ndim nya no hwe enti no me nkodi sika chi o e de sika tata oh sika de mo de sika tata me tim e ni tim bi ni nyina obia mu ya flota sata saka frɛ me secretary oh ba me umu ya onim do benya no krepa dimpa kenenke ebo udin dimpa aho yesi ahunya kenenke ebo udin se mani paso so sei enti tie ewiase ya wo se bekum wo so na empiriku se ehun kopura no krepa eye opepa na me didi ma me na chi o ene mabamu so muye okay mabamu muye enti no me ya je fe beye so ho ena enya nkomo bia madie ene ma me na die ena me de beto abonten se ya na se me ka kire wo mo se ade a maame ne hia firi me ho se nananom beboa Nyankopon beboa na asomdua ba na nya wono nko ane selfish interest o gina ho mama nyina ene ye so de to nananom anim se moso momoa no se ade be ye muso be ye esan bia ye de osoro ne asase nyina che maame se ba bi obenante akobi o se ye nkunimdie ma no so enti se woni wotewa na o ye se me be meto dwan aya ade a maame na me na meto mi dwan nkwaje obi asem dabi mia na me pese me boa ena mia me pese me boa no so no emene ne kasaye ema ono akse on de won hia hwe onkokun obi onkose obi na emum ono ankasa na somdwie ene Ghana fo mba awale ya moma kwa hunye hia mom na wogina ma won enti ono nya ne selfish interest enti se woni wote wo se ena yema osika ya nyese na diskara enyam bia no de na benya firim udi akra ebesa bia ebesa so omo gisika bi omo di bepie ene epiepie anya nim gwase so anya bo odin ni person asi amaniska nya bo we din person asi na ye nim kwa na se nkran mlante ahene no madini ho yawo odini ho yawo madini ho yawo pa na me te se akrante bi kura ba kuma sa we wa akrante ya bia akrante nkwan bro media men kwaji akrante because me fema fu na akrante nkwan nyina bia pie hwe on se de bia me ka kira say first day ankranfo ye na me say ade na omo ye no omo ntimi ntufunu bia mo fidi ya so na be ka say dabi na wo de yese wo ko tufunu say ene ye komo we let ye komo hwe wo komo ho alete eye trend na won be trend mrante hene no nyelumba ne wu ya ho na nim no na mi kwa minim ne da din krada is why popular pa so wo de akrante nkwan be popular wo ntimi ntufunu na enye na asem na da ho no enye mrante efo adwuma enye mrante adwuma ene nya hensem o eye police station asem because nipa na ya sie de sa akokɔ ene ya kohunu a me ka kyerɛ mo sɛ wo betima tufunu na ɔmo nche abusu panyi PRO na efiri na no sɛ ɔno no ye sie lumba o East Legon ɔno na ɔsanka abusu na case ni akye no na akodi police station na ya transfer no to Accra na ya de na kɔ ba bi o mo sie efunu no wa kyerɛ ne yatu wie a na afei no ɛkɔ police station wie a na akɔyɛ ahensɛm efia ka asase na afei na mo nkrafo ahensɛm bebem enti pre no mo pre wo mo ho ne ekotufunu bede no otufunu obede no otufunu untimi ntufunu no uni me bia sha obede no otu uni be bia de ne hye wo so ukotu enti odi ditata na bikura kan yese nka nipa na megina bonta ka se yese ne wonkan kwa ka be si ne kwa eno tina me ka tell se ade na mo de yese ekwa ko take action enti mimi sei minua ba na sisi we Ernestina fus panyi no Brempoma. Medwano. Ono ni Ernestina no. Medwano. Wodwano. Medwano pa. O wayo de unya ba se nka pena sempa. Me pena sempa wayo de was start kwa akra na medwano. Unim so ofra kra ba ofra abrochire ba ya oya omukọ twitwa am gama nche sorry emlante hene omukọ de ne kwa hemfie no besi ne me ne nkasa biem. Woni anje de oya. David me ka kire se saade na waye ne be guna nim ase. Wo de asema me kan mo pa mu musa sabato me ka kire saade me nua ba ye no e be guna nim ase later o me de beto no emlante hene ne nada me ka le nyina kire sabato se ade na waye no me ne ngi ho nti besi ne ye nkasa biem. Me twen say the aba no be frame aka chepte say nurse because omo so mo hia busu apanyini unya busu apanyini ukopa dia ho no nya busu apanyini de ni kwa so eni kwa so ko ye say the letter e ko olumba fie no wonte ho
Enti wo ko akwa dey. Ah wo ko grant interview for the no me the camera to so. You know nim say mo bi be Emfiri ba bi ama. Emfa ne be fraba. Ehemfa ne be fraba. Emfiri ba bi ama. Emfiri ba bi anu be fridi aba. Me catch am say day one ma ya busa nya de say nkranfo be tuma tufu ne ne atufu ne china. The senior so you say okay. I press conference friend say asase no week bia be press conference. Asemi ho an komo no mudie. Say ye nti bia ewi akire mlantehene se on de nanka opese wo boa ne mpanyimfo bi se sare minim se besie mpanyimfo se sika na wo so mo de ama wo ne akrante no de koma mpanyimfo da bi ono na enjoy ye asa ne wade bi wo ho a hwede bia meka o me se na enkra asase na nkasa no ohene mpo na woto otumi ton asase no kura enkra ohene tumi ton asase ne langa ne aban ne ayi no na asase so mo so se wo enkra hene a de pa na wo koton this is why we have business be betuma aboa wo bibia ni wa konya fira konya ho eye din keke emlante hene eye din keke so engineers operator chese sika na jeno de to ntoma kese na ese kura ese abasa o se wa anyi sika bia o so wanje omo so mo ju sika se ye de breo je na emodua e omo se de breo ma china se mi sika yi breo yankopon se boni nyina hini ni sika pe na sika ba mo nipa nia bre afi kasai bebrebe do be ka se menyam emedi me ho be bodua se na o ka se ye modua yi se dua boy sunsun sa afi de be ko sunsun side o esa free sika ko sunsun mu se na jagraja ba bon te o be ka se asem we ho en night se na o ka se night me jagraja na o ye dipa me penasem pa na o ye na mini se si ade onye no ye nipa me penasem o se my video club be da fa no se ono na masunsun sorry agina me nipa de wa ye na me ka kire wo ya de na ya me bo aba so ya de na nya me ka kire so de na wo ye na enye ajagraja from day one na lumba nsem enema edi ekukuruhwe ase enyina ajagraja ka ho okay because of nenuma sem bia obekan ye okay yen hwe nipa to se daddy lumba oye oyonko wo de nyankopon amadom a otimi mpanyimfo bebere hia nti oni lumba hia nhye danye news despite mu nyina mutimi bogofo ne ye nyina eye normal oni ahemfo bebere timi hia eye normal ye obi wo a ye wo no wabusuamu a o krampula da bi wodu bia nipa be bua behwe no ti wo ye nipa na wonni sa ade ni bia untimi nje sunsun djuma aye ba bi be du bia ne nipa hwe na no ye tika mu ye koyi ye fi akosi kwantintin ye koyi na ye du bi obi bo di ma fans so e nipa bi wo a krampula nyankopɔ de ma wa tim bia ti se shata wo le se o sa ade ba wo ya ajaguraja wo ye sunsun mu aduma a wo gina sunsun mu man nipa wa asase we so ade na nipa ni wu ye no wo se human error human error no chese nipa nsa no na lumba afew e na odoburu no so na frew entinka wo so wo ye sunsun mu aduma opɛ no korɛ nkensɛm na ekoso nyina no da bi ene nipa na nam no so a lumba wu ye no yemfa ne ma police fo error na nam no so ba ye yemfa ne ma police fo ne yenhwehwem e ba sa lumba benya justice se agaguraja wo so do lumba pa se de na wo ka a woni lumba wo so ne nsa ekohu sikani bi atam sika kese de ma no de a ene na ade papa ne ko pesika sikani no e wo sikani no ho because wo de ne ko pesika ana wo ko ton okay so ti ase because wo de obi akọ amasikani kese atam sika kese de ama no because of ebia ne condition no wo munti ena wawuo na ne yere afrɛ wo se eye nipa nsa no wanyi obi anka nkyere no eye wo agaguraja no bo ma ne se eye nipa nsa no enti wo kra so di nkomo akoduru se enu nti na on pese wo bako hospital no na se free hospital ho de ne si kwa se nurse ni na doctor we yes mistake yentimi nyini mpie obi metimi to esi metimi afatuo na mepoma mepoma ma nhwe wo na manager tin na ohini ya odi tuo di agoro odi bodo ache no ho so mi aso tin so ti ase na tuo na kwa manager atofom wo so na ye host na wo support me na ye kodi adanse etia o manager say ono ane na epoma tuo ne bo no a ekun no a wo fi say o manager wo do na now time da bi manche do anche no kwa ade na wo nyina do a wo de do no so na wo nyimi ma emfa me nko police station na ye nyina wo nia adanse say enya me mfom so na mo masan na ye ntwema so kakra okay na wo kata me manim guase so enti ya kama so de na ne wudi a sata me we wo gime ha wo na so a ti sa jaguraja ye sunsun adwuma na wonim sunsun adwuma se de menim sunsun adwuma na dia omra bonten me kire uma error kro na ye mfa nipa no justice na se bia mfa na se mko okay enti nipa be bo ma na dia enam no so na be ma nipa bo ma
enam no masem so na nipa bekunkum ye ho che wuo ba ye no say Ghana fo nyina sore say ojagoraja ye ba wo so abebusa wo say nipa nsa no eye hwan a ye na beka eye odobroni ana hospital ana mo prane ye na mo de asem bi ekotu obusu ana yese wo ye sunsun mu nipa o won kan yese ye obeka bia ye fat nipa nim say wo ye ho abusa na wo ka nti me nkasa kwa ade a minnim no say adwenkyere akonfo ana se sunsun adwuma won kyere adwen o David ene na no boss ene na no boss wa osofo enya problem ejan kutu also ka fact won bisaya won ka yes nti say wo ye sofo ana wo ye sunsun adwuma na asem bi ba na ye frɛ na woni hu nim dia enkotena nka so kokyere wadwe adwenkyere won ka ho wo ye sunsun nipa won ka adwenkyere ho matiase so ni be pia firi wa no baba bia no eye fact de wo hunu na wo ka nti se nipa anya nimpo a e wo se de wo kan ne bam me nipa nyina ba hwehwe wo enu tina be ka kire wo se nipa no lumba wuo na wawu no me ka kire wo se ye nya justice asem wetu ontwa da wo kan ye me ka kire wo se busu panyini so ne ma wo ko onya yiye da oya yiye da enkopia busu ne se busu ne so onya yiye da iso be di ade onya yiye da ye woni me berebi wo ho a ya ye busu ne ehunu se ne bakwa kosi na bi mo so ka se ne ensam ne ko no mo hwe a lumba amo pese mo je sem mo wo sunsumani kakra lumba sene ne o sitie no ne honhom sitie no o be se ne din be da sesei so ahanti din na ama ensam ko so sa ko so se ono abe ko be ton ne ho be ton no ro be mani bias nyada enye no kore sa okay enye no kore na o mo a ma fere lumba samai na o munya nkwasasem no o munya nkwasasem wo ye busuani no akofere lumba samai busuani nkwa betima friend saman busuani nkwa ne betima friend saman ana ne yire mu betima friend saman je se ne yire a waye ne ho ade wa mamrem ene betima friend saman mamre gine tumu no ono betima friend saman so tase ena ne baso betima friend saman eye ne ma ye ware ne maame a mamre kwan so ene betima afre because untimi nka se oye mpana ba enti ukofro papa saman abusuani no asonafo saman fo nya ne so okona saman fo omunya bo kra ne ma omunya kra no mane ma enti ne wona ma bi wo a social media trend na omo a bloggers isu nim sunsun magumenti na di akire kukuruhwe ase na kwe na David enti wona ma bi wo a ye busa omo questions a na omo ho kire wo so enti ajagraja de wa fa bi problem pa de ato no so mesre ne se sunsun magumanya concert nya gudie ti se bibiba na so peso ohunu oka bia onya abusa se de bible no musua no mo de be kanta quotation e be nipa nyina ate ase se e wo bible mu no se wansua wontimi nyi quotation nti se wo se wo beka asem bia eni bible mu a ye nipa asem a ye ne ho abusa wo ye abusa nipa no ye onka se public figure lumba public figure nti wo ka so wo ye ne ho abusa ye easy se obetima aye ne ho abusa na wahwe e na wona na nante da what me na kosika ni bu am ya tem sika man say so be won solve the problem enti no o de yenhwe on say ampon great ampon oni lumba adwuma sika sem ne ba ye no ense bebere ko so enso yenhwe say mla lumba wu ye no mo ni say ampon ba be grant interview ba ke kan sem bia ensem pata ba ono kura no eye ne ya say lumba wu no kore pa ne ya so esu business ene so no love so say ono obi ye adwuma ende bia me ka se be ma wo wale oba emfo oba homoboro nwale no fa na homoboro dabi oba so mfa be ma homoboro nwale no okay se odo ni ho a enha ho se ne ho yembo dabi so wo do ana wale no se o fi se de ho yembo na ababo na boa ne ma ne nko emwa emfa reho ana ne moboro hu mfa nko drage nko law emfa eche no be hu so odo ni ho a emfa se e woni pa we de ne ho yembo emebre manfo bebre wale for ne ho ya memmobo o woton ade wo traffic ni nti memmoa no mate oba bi de kra da o say boy na di na chia wa penwa ko be 2 years ase afi de boy ne ho ya ne memmobo ti wa ti ase ama o ho ya memmobo ne yesuma ne so be ha wa bra bo be de ne wo so enipa o say wonya feeling e wo akomam so akoma ne kasa kire wa opa na wadi akire opa na wajai ne kwa fa nyansa to ho ansa mimi say se me wale oba na me hu oba na o traffic ni eton ebia plantain chips a me nyini free plantain chips ni mu me brand na man ne pan na beto mo na man na pan no kura na nye pan na me fa ne ma betima aboa no no fa workers no aye plantain chips adwuma na man aboa no
because o yi ni free word ne ko ba bia later no be no so ti de owo mu na oye no me fa ne say me ware me yire na me yire ko mu kwa so me nyina mfa na mfiri wa nko cha na kwa so me boa na ne mo adwuma na akoso e ho na ne interest wo okay adwuma no onim a oye na mo meduru ba bi na se bi abrenti wontimi nko a e wo se ye woda na ba oba we are on time enti se ne se me se me hu no okokwa so yi onya metena fi a ma ha no okore so ta obi opine ho pa adwuma wo ba je adwuma fi ne so tena fi be ha adwen enti se wo ware ne na so de ne ko tena fi se wo ye sikani enti wo yere tena fi a emwa enti ade bi anipa ne ye bi aboa ne adwuma ne enye yie ne nko yi ne mfiri ho mfa ne nko ba bi emfa bia na ho nya na ho odin emfa nti o se ye tena se ne hunu sa ne ma wo nyina wo ablabom enti ban se ye wo no wo ye nurse na wo ye no ona hunu wo ye nurse wo se mama wo ja nurse adwuma ne do akotena blochire enya bi blochire na wo koye no okoye cleaner e bi obeye nurse ne wo hono okona nurse ni na fa de ne cleaner na ho mfiri Ghana ha anya nurse nko blochire ma ne nkofa ma wo iso sa ko school o ye ko school kakra sika wo no betima ko school ni dia kwanda ho sa ebu anna makasa ya nyini mfiri adwuma wo ye nim emfa ne nko adwuma wo ne mo betimi di business fufura attach adwuma na wo ye but the moment ya obeyi na firi adwuma na wo ye nim akoba bi na ni ma be se ya uza ko ye na mase se mo tena se hwe yen emedi nkomo twetwe nyina ebre wo ye na confirm black no di nkomo ene comment section wa ye wo di aya na wo so ache wadwen nkomo ye di ye nyina ra wo so betimi ache wadwen comment section subscribe to channel no like share mo bibia so enya bi enhwe medi ni oba ye siama ye boa Nyansapo TV so eni ye fa wo si a ya send e be send ye share bi macro Adenti ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya